Rosita, hakucho yunka uraita. Managrisaymanchu. Mana, risaymanchu ama chayna kaychu Rosita sapakutin rugachikushanki. Imataq kanqari, chitqrimari. Pilcopatapin kanka jornada espiritual de comunidades cristianas de Canatura Paucartambo Sonkompe. Mana rimanchu. Takipas kankan, tusuypas kanka. Bibliamanta yachasuma anchik nuqaqa rima. Kunanka yachamusunchia Bibliamanta, maychikaspin kashanki Iglesia Católica nisqamanta, qhispikuymanta imayna chay yachaq risunchis hako Rosita. Anchaqa rimami Diosninchikpa siminmanta yachaqqa Iglesia Sinodal nisqamanta. Chayqa pitaq mink'akamshani. Chaytan mink'akamushan Parroquia Inmaculada Concepción de Pilcopatra Padre Percy catequistakuna Pilcopatamanta pacha mink'amushawanchis kay viernes 19 de septiembre soqta horas tarrinta qallarinqa illarisunchis takispanchis tususpanchis Bibliamanta yachaspanchis sabadotaq tukupushanqa a las 9 de la mañana celebración de la Santa Misa Monseñor Richard rinkapunin listata wajanqa risunchis Rosita Risunchis y chaypiña takiamsunchis tusyamsunchis Diosninchispa. arriba panaykuna haku risunchis papata apayukusun noqanchis kay Huancarani Kulkipata Paucaran papata nispat cambiamusunchis chalamusunchis añakakunawan kukachatapas apayakamusunchis taqya bañakujina haku risana Hakuya catequista masikuna qankunasampas sumaqta chaypiña tuparamusunchis equipo de la escuela chaypi taririkusasunchis. Chaypiña tuparamusunchis. tupamusunchis kama